Anar malakan yam kan asin kontin ba lerme ba jilingwasame katin konalat Karodian rewika South Sudan dargwa an wode yurun palpin katin konan ba lingwasame bana right katin wanen walle biya kamala nda mandu ni shan kwasnya mule anu rais ni waname an walle shanka wal baro ka pai baro ronkin dangro widi jandangro widi bakel bana right katin bag tin konalat Karodian rewika South Sudan Bekonin konti lat Karodian kori kentin kon choka kwimali pana kelinka je report me gorno bi report me bi nyakani ko ken ko mete ka mishi berech da shamala shibe bane mi gwe jaga YouTube ko subscribe ko mi gwe je ka Facebook gorno bi page bi je follow ko yo mete ka report mishi berbe shamala shibe keji bana we ka je report me baran palpin kelenda Ken yam ken konwe ka men report bana lat bana reka bana jalat bana kurdana chituok re which kalankan bana jalat ka bana rach kamandan shoda lat ka panye jar bana jalat and then bukonwe ka kurdana chituok kam de ni SSPDF ke kume marai ke self ke me yadi alaga janin content ka central equatoria gwadana chikori tok ken ka border kam South Sudanese ken Ugandan bana jeling a report mo Bana we kamanda lero da ka biye gwatin ji self kem yadi che gorn wonena der nightin konate ka biye ka border dum Sudan ken South Sudan there ke influence lo de kala ne itimo de vote ke de kan kwang ke queen kwarmandan buben ko gore jen self ke ma yadi din wonena gore jen wo na bi Karodi re ke be pegdien be dinetin kontum bi chonga ja right now che backfire ka kum Sudan akene no na mo akene violation ke nyon malkome dan me cha tan unity te chiwe ko tel warga me cha ne approve ke cha las leden wo they are be there la part of South Sudan more than more to reacting abana right ku de yo katin kona lat Karodian Chikondi alaling no me chikur me chitok dor shal kame lankan te ka dishodian latin and winami ka lankan. Kakore ni me chikonaling me chitok kawal ga ke George no sha commissioner edane ka va kobo chaja na kre kure dane chitok. Kam kure dane chitok kuma SPLIO kene kuma raike selbe ke miyadi me chikur mo chitok ke George no ano sha commissioner shaja na. Then go coordinating contil de ni SSPDF kel converting conin chitiare with chalka mo jongli kawal gak chuaru den yokomo kukarin mobilize no and then go kor gwada mo me churen mobilize you can go to big Nuer weekend ka joche dor shalka melan kan go ki kor dana chito kalan kan jene me chikur me chito kurun wan kor mi chala no shu te ka tanero and kor mo shu de ni SPLA IO shu korodian wo gwa se dana shu kor chito ten no shu kume Maraike self kem yadi chukan lado nene kinetin kontin ladi ni SPLIO chaka ju dundo ke jodana chala ku SPLIO akani chika tactical withdrawal chikana lat munyono di akani charo din lag jok gwaze dan me chikol me cheto no shu korodian watch ka jo chikan ladakan but gwaze me te ka jo machakula lat ku SSPDF me going ken ku SPLIO ka jem ene te ka torbiyele te sha titre wujin wana mo torbiyel ton ka torbiyele cha moj ka wirin cha moj kamet torbiyele to kan kep kan ka dini SPLIO ba chala do ne kan torbiyele to ka torbiyele kuma SSPDF chika torbiyele ji SPLIO ke report an chala are kore da ne chito ga wa torbiyele to cha ga bain pin ko pin te ka tum di cha do ngang no te ka torbiyele nang ka na kel and then ga kore me chi kuma kirme yadi me chi ga chubre wuj Jikana bin guje no bika torbiyele to bikan ka use yukan torbiyele tone yukan widen yukan ngamoy ka metidit te gor ko no bigi ni ka kuma SPLA ayo ka jam but kedi podana chalat gwasme wa kan eten content yo ko torbiyele ton wa ke ngani nuwer ni kan te content ti ati de kelka kuma ka kirma yadit no kan ngana to ka ngani ke ti shiti ati we kuma kirma yadit kan eten kono yo ko torbiyele ton lo torbiyele monument chalat awa turbil save the children again dana chikana use ke dana tere kor me kan use ku mas fela yo ke report dana inshallah na mo de yen dia de yen tikane tin kamana chitok na me amana chitok lankan idene asfela ayo sharen wuch chike jere wuch chike de ni tin konel de ni SSPDF chikan gaban ano re wuch kalankan ke report dana chalat of course still wa kur mo de tetin ko don kur model ne to ko kor gwasen be of course ngai kon diale re loka chikurche chatu ka chankel kuma SPLIO tiken ke tactic ni to go chimeche kone medan che toka pajut che toka kobo
ena che nyogo to be ka walga so la we karodian ate ne de chirwa ne to content la ne self came yadit ne to kala do ne wa mi na bin rai da kalan kana sha kuma SPL ayo cha ga jiglo shi ga jiyan mi shi ga jiyan kanu ngum la SPL ayo la kana jiyan kajan of course SPL ayo ko ngai kana no ne tele ga miti da te de no shi ga jiyan let kene tactic ko be gro di no ya le ka go and then we can dorom bu kana nyogo makap kan mi ci ko na ngajen tam man tactic yos ke kuma SPL ayo anytime mi ci te ko mi to la jo je no ne Allah the return mi luin ke jok la ken doromo la kana da kelio ka be kan wij be kana kap no na mo agenda na to so a tactical withdrawal amalat ke kuma SPLIO a peligen kata dan en gorka na jano biga ko biken ter ke jet but kwale kuche kuma self ke miyadi ko kuma self ke miyadi a jane da nuore da connect advance of course lat ke no ngum chikana shung biga wij biken shuka ko gorka no de kana de ken ke shwale de ken ke shwana but ngai kon diale re ko shine dial chicken shwate kata kelmo la te gane timo tibarin realika biga tactic bukana la tactic ko da real keka so jenta dan la to so ne de counter right chit kan wori kon kwisel buke mi yadi biga jen waken mu ken chicken mir ko kornin tin be ba je lonka ke report dan salat kuma SPLIO na me jen ko dan chito kalankan of course ngai kon diale kuma SPLIO charen woj ke withdraw wala jen show cha ka defeat show cha ka jota jen ku SSPDF la no ne ngum jen ken ka jere mi che wai ka biga jen why a tactical amandale kene ko ngai kene wa fight another day cha del cha yo to ka chankel so ajana dan show la na mo de yana ngati no kan kuma SPLIO kan kon fail dor shal ko molankan jaten ngode tension jaten na mo mele roda another report de yana nyoko mede mat ko dun kel ko pai kon la to ka jongle ya ko ro gwazu men to ka penal ngode kan more information kan je but ko jaten kam de ne SSPDF kana di ne SPLIO chirman ai kona won ana take koron wan tiketen ana me da la gwano de yenelin wana ka dor shal ko mo panyijia gi the state ke report an inshallah ne to continue mi jala do ne ci korche to ka koron mo to ga kam di ne SPLIO ke di ne SSPDF but there are two reported chalat gwasmen to go ro banwa ga yekel ka do bana chalat ke je ko gor ko no bana tiken ne ko no what happened exactly no chene to wan check o gwi ne content gor ne content ka panyu jar ki ga the state of course standing kan ne self ke mi yadit chikan to ki kan de lat but kana kallin kan to version dite version ne ma cha bla da kan ne di ti lan la ne ko lan wer tin de kel tin ki self ke mi yadi lat kan wona ne te nyenya kan chi ka de ni SPLIO kan de ni SSPDF kan ti jen ka warap ki jang jen ka warap la ne kon la ok la ka peke kan de kon tu nyin ke ngwane nuore e witin mi ka panye jar a cha ok cha lele a cha ok cha ka pe wa cha ko le nyok mu joy ke kan jang to tin ci ben ka bon mi dit no bi kan panjar bi kan ben ka na mo version cha la natin content wanamo ko shi kana goro bala no ti ka SSPDF ti shi were ko ran dan shi to re wishin wini ana mekel another report dan cha la second source and cha la da wadi kanadin content kap kana ko wa of course ke jang kel kanadini alo we kanatin kon tin lan were in wini mi wukan kamak wukan kamak ka wukan duel wukan ka chat ke report dan cha la den ka kore wachi de ne SPLIO kelken wor kon winimi tilangwan wori wai kan kurmo ikenater and then janetin kontila de ne SSPDF kelken wani janen kon shi wo ko kan ga page ko la kan jel ken wani ba ko page ka be de ni ko kur kenater wacha kan dial jaga jo ke report and chalat ne me of course der gwano de yana linga no ke report an jala da mena na to ka panyo jar na moni de yana hajina e kwana jien gwasme bana we ka madan le road bukon we ka dung border issue and talk re which ka Uganda kan South Sudan of course ne tin wanti kan ngadi madan le road no need o dong de na le jugde bi akoli na madan le road no what happened mu mi to ko kor kore dan sha charwan tin wan chagalat do badana terka kor ka je ka border ka Uganda nai kon madan le road border issue me che the first time chalel metar chidini Uganda People Defense Force chicken dini SSPDF chicken kama ka chukan ga natin one and then ga kora shwala da mo shwa border demarcation shwa je gwi shwa kele shwa gwi kene shwa gwi no hotel mun non kor and then shwa pal and tem choro nyoko mi je jaro da gwa me chala no ere kor mo chaga doje me metidi tur manen yen mo gwas me tur manan tik border chenge dana shiga gwad me cha commissioner dung South Sudan men te ka doro chala me ka je keji
county me I jogo no jina men bilel tell right now be a jere win to ton a wache look what they done a chaka request and it called Uganda and Ojiana woje rodun wiko ki we the to wa ke we South Sudan is me chicken look and then should Uganda you can military kan you jack then do dan to korkeje after that me korche to the Georgia no sha they mean cha gwat and then take a little take a board ka cha 1,000 people around 10,000 people cha displaced and we know me ko gwa the more take a mineral take a dabni ka take a jeni dit chirmen yan magwas money and then from there kinamo choda lot then a court cha report charge to ya chup ko kuma kirmi yadi no chireke to ka border but still tell me cha lot kwide but there right now shone the con la pastor no need in one more they can look especially civilian till vulnerable people teach are caught on the fight wakin shoot can long tele ka pu tele ka kwan ku kan cheng duel gore gwa dan mi shikarodian balkan more than 10,000 people are reported on so right now that border issue men to ko kwide dam ne ken mi rolle jenta dan len ngor den kija so ne mango da kan resolved nyodi madana le road no ngum ci to ki ngum ci wala of course report chalat kare kan kuma South Sudan kan ping ne ko ni ci kan lat but report dang ro ci ben wane dang wel de ne jen jok wewe but still kan pregnant kana konlat ko makanla da kuma ce jala da la ji ne ko shane ken la kan kulu ya mir ka ko no ngak mu kana ngajone ki ngak jane den bi akulo ngaji non so na me a border issue mu to ko mi kana men back up a little bit kirmi yadi jaram da nung Uganda ne re wika South Sudan ke kwiko da ni to ka 2013 me sha loka kor ka kwiko be kuma SPLA yo ke Nuer be ka joira re wich to aloka kan then ga kor yo chu remain and then on gwadon ke 2025 chika lab na masniti jidalong and ray man di na to che bujo no che cha la ka jor ke yo you know ni tana me it is very unexpected me that work and o de Uganda they can de ni SSPDF they can kalanda changa da na mon ko changat and mishit kana mo the Georgia no take a mistake mutual la dioje and board or take a mineral letin one take a yoto one that might be the reason kone take ramkel bude ka kudang US dollar ke dini tin kola dini SS tila dini UPDF la dini Uganda people different port how come they can dini South Sudan they can come ka border ka pay ka yo self ke mi yadi so na me jen border issue ndan yen link mishit kana mene one commandant el road ka border dung abe kan ala dung South Sudan kan Sudan la abe atem le road ka abe right now me very it need tension kan ideal ko den acharian there within ko there's a tension there ko te ne to go road ko de kan right now no shenge dan me chi self ke mi yadi che gujin wona ne be be involved ka electoral constituencies goten kon la witen konen ba ko in kwara ba jelaten meji selpa ke ma yadi kana mo che jelat ano ba jelat and then ka kore nyeng nenten kon tila Sudanese tente ka Khartoum ke kwarken che ka foreign ministry shikariak meji gre kala do ne men chala de selpa ke ma yadi jena wa she violate ni rule da ne sha yapin kon ta me dan me ba South Sudan independent be je te ga ngode cha ya 20 cha gorno de ka ber kan ngode to ngot ko de ka del gor ba ci self kem ya dit gwasa me wacha ga nyom ko ga bridge and then ci Sudan foreign minister shi ka rach ke kuma den winami ci kala da wode en ABA palaje tele manan ka kuin kwar malat kare wi ke South Sudan ana mo point ci ngunu wacha dier ko ken ci nyom nunga ka kodi right now border ma wa very important ko ena be take mineral ta me dan melat ke o South Sudan ba queen ba je kwanya ba je la independent tikene da to la dinka ngo community tikene logo no de la part of South Sudan tikene go bi kare main ke Sudan so me ci anke lo beje e joje no charen go bi ka la South Sudanese kan all this year wala self kem ya de la ka moje ka yo kama ka salaries kan fanken kan dinka ngo community ami chala da mo reason lat kan mo ka je wodi Self came yadi go region they dinka ngo community they can vote during election because self came yadi right now tele voters malat kontok tel ne dibi chonga self came yadi but go region wo mi se dinka ngo community che can vote la o chika la South Sudanese ka che right ke kum Sudan then they need de ka vote keja but right now cha la ne jenwo cha no de ka la ne timo de la South Sudanese so we mean that and point a border shall do be ba kora ba bitter. So the question is anga mabukura mo bitter. That should be the question. A young buko teraka jala
Kia can wear bu re ko Nuer can call an anganisha. Doing a legion age con the alne major. General one check and a canary quajeteranga and worry. Catch annual of Jagol Nanga 2013. Right now, another problem is coming. Kira Janagurjan Dija be a dick and a neck a lot, but they can't right now. That tension is there. Still more a cancels Duncan can ne Rajan tell her can respond. I know Sudan she can look. A can electoral constituencies we the Cornichal select. Cannot you know what I be. What try you let Kawita talk or she a part of South Sudan and Abe. Abe a part of Sudan. A part of Northern Kordofan K part of Sudan and Unimi, Matini Jalamitten, my condiale. Miseria community K Jalamni, or Canadian Kamo community, wa Canadian Conan to Kabod or more, Logi can wait away the Kendia. But right now, Michigan will complain herself became ya didn't know Bene Quenica, K Benejin, Jacob Dina Quer, and then George in Odi, Bissell became added by Guru Bakamat, Kakan constituencies, Niki written content, be participate, Queen Quarry. Ajan kwalore jaga tema anetin kon kila Sudanese. Chikala do tel mission ono. Jin pon jinsel became yadit chirule da na share aleka shija pilot. Ngayen border issue no la ngula talktina. La take a court one makana handle carefully. Yang edan meshi ke berar ken ngani abien winemi lat ken no chukana gaga many border. You know what will happen right now much coach to winemi. Kangana banang tin edejin banang. And it is SSPDF meant itself came yaditen. What will happen next? And if a war comes Sudan can South Sudan. So Bejamet, go to Charname, self became Yadi Gurjan, that Sudan they get dragged into civil war again. Right now, Gurjan or this South Sudan they in Sudan again. So these are the things to go which wrong. And a mere de la Jandana, de Nuer Yakel, a Kakui, a men go over talk, a Kaboda Dung Sudan, can South Sudan, the Kui Abe. Kui was self came yadi go region by any mean that they'll pass again 2026 ko ko in kwarbala the shan dangro with the roka paiwero ron kin dangro with jandangro with the bucket. So we yenedi will it work, will it happen ko in kwarbato. Those are the questions the go they launch. Again what an ban picton and ban you can add the report yet a man.